akiambiriria guikara thi no agicoka we Ngai ri akiona mundu ni amwihia muno agicire ni wega anine ki anine mundu riria kiri agicire nine mundu no ni acokire akirora thi akiona he mundu witagwo Nuhu na mundu ucio ndari muru ona hanini akiona wega ni amuhonokie na honokie ruciaro rwake he kaundu kamwe andu matari ma understand ndiria Ngai atwikire ati ni ekwenda gusave thi no ri kana ni ekwenda kumihonokia ri na honokie na acio anini mari ega ri ahonokirie ndahonokirie andu tu ahonokirie hamwe na nyamu the animals wanyita no ndecokire agetha mundu gwitwo Nuhu akimwira atiriri wake kindu gitagwo thavina wanyita na Nuhu akiambiriria gwaka thavina na specifications iria akiritwo ni Ngai wanyita no reke nguteithie ngwire kata thiini wa thavina iyo ni kwari na nyamu ira itagwo the snail ndinoho very slow ni kwari na nyamu ingi itagwo the tortoise very slow nditiguo na ni kwari na nyamu ingi sietagwo nginaracu cheetah very fast ostrich it was there akire kugutie kiru gutari riu mundu ni adirikania amenye atiriri ati ni hari hetagwo gitungano koguo tiga gwi compare ni hari agetagwo gitungano na gitungano giki gietagwo thavina na nyamu ici ciothe ciari kuo ni tondu riri Nuhu hindi iria oire mucumari wa mbere kwambiria gwaka thavina ri hindi iyo niguo nyamu iria cietagwo kiria ciakurire ndinoho indi akira ni kiambiriria thabari Ngai agiciringaringa kurai riu muguthie agicionereria njira cikirumirira njira iyo igikora cie thiini wa thavina gutigitie thiku igiriri Nuhu ekire mirango na kiria ri nginaracu igikura na nyaga na gacero iria cienya biu nacio igikura wanyita riu ri tigaga kwiyona ati ta kwe mundu wakinya mbere tondu ona ni ugukinya he mundu oririe kiuria kirari kiega muno na kirangenia muno aroririe atiriri thahabu iri hotanagwo ni Kandeno etengeraga muno mahenya muno gutuika ni the fastest man in the world etagwo ate mundu ucio Usain Bolt ucio ri thahabu iri anengeragwo ri na nengeragwo mundu wetagwo Kim Keboy etagwo Kim Keboy kana etagwo atia Eliud ura utengeraga kacoka kaina ndasi kuri uguo Eliud Keboy one ucio etagwo Keboy one Kim Keboy ucio Kim Keboy etagwo Kim Keboy ucio ri atiriri thahabu iri mahotaga ri ni uri utiganu asa Bolt no akire auge ati ni ari henya gukira uria mundu ucio Keboy gukira Keboy Bolt no agere ari henya kumukira no we kuhiuka ni akuhiuka kumukira no ona uyu nake haria akoragwo specialized nake no akoragwo ari mwega very good it's your area of specialization kwa wewe specialization yaku ne gutengera he hari utengeragira okoro specialization yaku ni kuria he hari uriagira wanyita okoro ni irumi he hari urumanagira ni miena yeri uri andu makoma na thibito ni saitani ni ndukuona he area yaku na area yaku ta imagine atari mundu gwitwo ri mundu gwitwo eta tamwitao mundu gwitwo Usain Bolt magiru matengera na mundu gwitwo ri Keboy ri ndagika kenda ri kana inyanya ri Bolt aikora ikarite thi kuhuna na kunoga Keboy ri auke amuhitukite Bolt ari anywe ethambe ona no age na date na arikie Keboy agitengeraga wanyita alicokagia mukire ki gold yake you see oguri o mundu aratengera his own race no ri thino re tukoretwo naguo twita Kenya ri ni horo wa competition ukariganagirwo atiriri ona hindi turatengera kura mahenya-ini ri o mundu akihegwo reni yake kila mtu akona reni yake wira itu no aguthio kihuguraga ukarora akinya makinya maigana oguo ukauma ihenya-ini ugakinya manini eri ukera mundu uyu mwithake te maica marari na cama muno ria turari nawe anyikira guku we niwe mwico ndiye wa mwico I will never ugudigira tutigiraria nawe ringi ni tondu you are comparing things mwa compare maundu na ndio na compare maundu mutamaka mundu akoragwo akiona marundu because you are so much concentrating kana we muturire na maitho maku maroretie handu hangi riria waguo kumaroria haria wekiria we ureka riu na nikio rona andu makifeo andu marafero biacara-ini andu makafero relationship-ini andu makafero in their own endeavors maundu maria marageria ni tondu wa ki ni tondu wa comparison we compare na kwaga kumenya line yaku ni iriku lazima ujue line yako bwana ukamenya ona Simon aikora kabiacara kabiacara kantureka wega muno ona tungea mbica njega ri yani ona matuthikagiriria muno ri ira bwino gutakendagio njohi imwe Yo mura gari ati nda nyoto twiri ndagota ziri
Ni nyuaga eno ndiri hangover. Nokioga eno ni ngikunda nyu tamuda nyongera ngitiarokire wira. Ndiarokire wira. Ndi tondu wa riri o mundu era ini yake. O iwe weraregwo ri. Ukaigwa mundu akwira atiriri. Ai nieno itaguthite inyanya ri. Ngwako inuka. Ona inginuka mama utakuga ri andu angi nyuma. Aigite inyanya. Na hari ungiuka ndangekeria igire icio. Yes. Awezi. Because uci hana mundu gwitwo ria. Hana boroti. Agitengera ihenya ria Kim Keboy. Anaka kama yeye. Nake mundu gwitwo ria ri. Agitengera ri uri ria ri. Ria boroti. Ria boroti. Keboy agitengera ria boroti. Ogegweke gathini ndari no kai ni guthegeretie uria ndaigua ri tondu angikora ari ke second kendari ni ndari ke na 21 ithero gwa no ndangi compare mundu riku ucio na mundu ucio thina uria munene by the way twi naguo na nikio rona nginya kata airetu itu makiuma college maroka magatuika indo tuhu anake itu makiuma college maroka magatuika indo tuhu because they are comparing themselves na nikio rona they are very easy prey itako prey ni nyamwere yago yes very easy prey tare uri ogithie taru hari akiri ari aitago prey one prey ori ogithie tare ni prey ogithie tare akiri ari ogithie tare ogithie ma area ma ona makoragwo na colleges ri ni ukuona what the kind of life uthie ku area cia Rwesambu you see the kind of life no koro mundu tu no akire one line ni hake akire one di henya akorana ria gutonya thavina arikani ate nguru yakurire muthenya uria thavina ambiririe gwako na ongena na cwe gikura 2 days isigekinya thavina erike igekinyanira koguo no ikare umenyete atiriri we nawe ri it does not ati ni uhoro wa time acha ni uhoro wa position hari uri na hinda rira wagu ukorwo gikura no andu matirenda gukura kata ai airetu atu nao matirenda gukura uragithii watona ni kwa mundu watonya mwaria na mundu ukaigwa mwiretu wa gwira agikuhoya namba na ndo ni muganda gwita Sebo Sebo I get your number please Sebo give me a number give you a number boka kwa kumwe tukagwara kaja eri na muganda ogari kwa kadale no mugaire mugunda kale kiale naona tum ajere atia I remember you my friend to my boss I am usually off days on Sunday. Can we meet? I don't go there. I think I know. I don't meet up with you. I come back and you come. We can get to one side more. Mina ni get to kata.